KTS Cable Network kalsung THUSOH. Thado ni sim somnil li sangni le somnil li sim patni. THUSOH ahin sim Wilson Lhouvum. THUSOH thumakai. Who amid sa Union Home Minister and Minister of Corporation, Ministry of Home Affairs chun. Manipur ke boina chungchanga meeting anakovin thupi phabip nei ta nahi. Hill Tribal Council More Tengnopal District in BSF le Meitei Police Commando Guthima More Subdivision Sunga aum diu deilo na anaphongwen nahi. Kuki in Pizirbom Tamenglong chule None District Manipurin su theng na annei. Kuki Student Organization Guwahati in kum sangni le somni li apna sangni le somni nga tam sunga lam kaiding anatheng do ta. THUSOH atingin ngai taw hite. Ache sa thado ni sim somlasagi sempatni sangni le somni li ni khochun Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs akonin THUSOH anomin ahi. Hichi THUSOH akona ki muchun Sri Amit Shah Home Minister and Minister of Corporation in Manipur gamsunga boina thua government mo puna nei hoto New Delhi muna keu khomna annejin ahi. Hichi keu khomna achun Union Home Minister and Minister of Corporation Pu Amit Shah lamkaijin na pangin Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Union Home Secretary, Director of Intelligence Bureau, Chief of Army Staff Designated Lieutenant General Upendra Dwidevi, Security Advisor to Government of Manipur, Director of Assam Rifles, Chief Secretary, DGP of Manipur, Chule Army and Minister of Home Affairs, Senior Officers Honjong Pan Analawin ahi. Hichi keu khom na ako na keu thla na hochu akhat na a. Prime Minister Sri Narendra Modi lamkai na in Indian government in Manipur gamsunga boina to kisaya agamsunga cheng mipi teven bit na dingin pan alajingin ahi. Ani chan na in Manipur gamsunga cham na le lungmon na omthei na dingin Central Forces atam thei chana kikoi Beijing ding ahi ati. Athum chan na in Home Minister in gamsunga relief camp a khusaho kiman cha adan anletui lo le ai ki ngai chaho zo se bilha na nei jin ahi. Ali na in koi hizong le hunam pana thil phalo bol zo se chunga jangke ya dandung zuya achung thu ki tanding ahi tin Home Minister in asay nahi. Anga na in Sri Amit Shah chun Manipur boina ji a in le lo dal ha agal jam ho gi na to na anletui ngai cha zo se vetup ding in Manipur Chief Secretary thupi an nei jin ahi. Achai na in Union Home Minister in asay ben achun Meitei le kuki ki ka a galhi agan na thei pena ki do nam te ni keu khom pi a jat le nam ki khen nahi kisim phading ahi tin asay nahi. Ache sa hado ni sim somlasagi sangni le somnil ni kho in Hill Tribal Council in Motha khusung More Subdivision sunga BSF le Meitei Police Commando ho Guthima koiding to gon chumi pi gyal kho nan deilo na le to gon ho la do sa dingin ana phong tawin ahi. Het sa amasat na neilowa state le center government to gon ki bol hi dem na sangta le deilo na phong win ahi. Hichigam mun hi India le Burma masanga patna ku ki chate chen namun ahi tan meilhei te le aleng pau hi jin le sumkol veya hungkhol jin mi ahi win ama ho hi ku ki zo chate hin kho ke man cha na a akikum na diu lampi ompon ahi. Meitei te thaha na Manipur government in ku ki chate chunga su gamding le bolgan the hi thasom le thali ahi tan hichisunga thi na man na le he su gimgen thei na tu ho ngai nat na le jana sang ta pi na le ta chanu ta chapa volunteer zo se pa chat na sang ta phungin chula hitchan ehin puiwa hi hachung nung pathen a hi ati hichi BJP double engine ki sarkar hi Biren Singh Meitei CM in adi ilo lamta aman cha hi meilheiten kuki zo chate mel sita a ki tha kimat nu mei chunga khansit ate akhang khen tum nei lowa tha chimit dinga na to bolnan ane uvin hichi hi Biren Singh je hi tin ngo na sangta ane jna hi hitobanga khangit lo hi tu chung 18 Lok Sabha election chunga akai zo lohin kichi serin avit sain ahi chu se hilovin Hill Tribal Council in mopu unanei government lamkai hi han ko hi zong le Tengnopal district sunga na tong zo se mi pi te adinga tom ngai ta a thudi a na tong dingin tem na lenge na zong anei jin ahi chule Deputy Commissioner le SP Tengnopal hin chamna ahi lo le ki boina ding
hoizo ade ham chamna dinga na tong hiu ham a hi lo le gu thima meil heite lungyal ngai to su bilit na dinga na tong hiu ham meil heite le meite cm enbirin sing lungyal su bilit na dinga na ato hi mipi chamle lungmo nga om theina diwa gangchala nga diwin thupi le thudo ane win a hi achi sa hado nisim somlasagi sangni le somni li jana kuki zo village volunteer hon National Highway 37 Economic Blockade anala ado nauzi chu agam kai mo pu Jiribom DC SP CO Assam Rifle CRP hole Tengnopal District SP chule DC zone a keu khomna ana uma economic blockade la ado dinga kinuptona ana umzi ahi izemtia hichi kinuptona banga higher authority in na ahin to lo leo National Highway 37 hi thado nisim somlako sangni le somni lizawa ko na economic blockade bol kit dinga kheu ana umzi ahi ati hinla lamkai ho akona thuchen phun do ahi masangin social media WhatsApp galhang phabib in punat naje in lamkai ho suma ki zo do nampi suma ki chodo ahitai tin group tina ana the thang khatawin ahi alang khatin phaitol in pi pule seilun singson mimalta a kimin pha a monazo se amani kingo a social media a kisumin se hi thilhoilo ta le bulle bal ne lo thuso ahi hitabanga eyewitness ahi lo le evidence umlova athang hausa khat le CSO leader khat kimo su min se hi abol pa hi thimona nasata akichan na hi hitabang thilhoilo ta thangsung le namsung ki su min se ho hi agan na theilama social media a upload bol pa hin kuki in pi zirbam tamenglong none koma su thengna agan na theipe na abol dingin in pi akonin thupi om ta na hi kuki in pi zirbam tamenglong none SP Tamenglong Commandant 39AR 2IC 87 Batlen CRPF Kuki in P Women Wing KSO Zirbam and Tamenglong Hon Economic Blockade Chungchang Thua Memorandum of Understanding kinupto na annay uwin na hi ana kinupto now thulut chengchu akhat na a Zirbam le Tamenglong gamsunga District Police chule Security Forces hon gamsunga chengmi pite van bit na le nisi ngai chat thillalo chule lo le ai ngai chat dungzuya awit suidiu ani na in District Police in Langel Mangpu kimat na thua agan na theipe na dan to kitu lawa na tonga mimana pangho mat do dingin kinupto na anei tawin na hi achai na in phaitol sunga checkpoint hi Central le State Force hon awit suidingin kinupto na anei tawin na hi ache sa thado nisim somni sangni le somni li ni khoa Kotu Executive Body le aba kai la a khat Kotu Welfare Committee hoto joint meeting annei uwin a hi Kotu Welfare Committee ki vaipu na thu ki sei khomin makhoa ki vaipu na che hoi be theina ding le machal thei che na dingin Kotu Welfare Committee chu Kotu Finance Committee tia min vota dingin kilol na annei uwin chutal hon chun Welfare Committee ki ti min hi dissolve ana ki bolta na hi Committee lam kai dingin anoya ho chenghi thlendo na annei uwin a hi akhat na in Pulun Ng.Lhainunnem Haokip convener ani na in Pugin Pu Kipgen secretary athum na in Pu Thang Rizoi treasurer ali na in Pu Lalboi Lhouvum member chule Pu Hen Khulen Kipgen member hi na in lamkai cheng ana thlengdo tawin a hi separate administration lol hin ding in honglung ding thado nisim somnil li sangni le somnil li ni kho le kotu ITLF ITSC kuki in pi chandel kuki in pi tamenglong kuki in pi tengnopal more langho ta kilung to ta public rally ki bol hentin kilol na anakinezin a hi tin general secretary kotu in asejin a hi Manipur sungle kukilen sunga Central Forces ho tampi koina ding munsu to hi tolhonin Manipura chamna umtheina din Indian government in Manipur sunga Central Forces company somnga ahin tol lut ta na hi hiji to kilhon chun hiji Central Forces ho umna ding mun jongsu to hitan ama hu umna ding mun sim hoina ding chun station khana crore khat wal lut ding jong sanction anabol pi tawin a hi District sunga Central Forces ho umna ding zo se earmark abol chaiwa meitei kuki non kuki la ti umlowa sipai hon om na diu mun azut utok kilhonin meirhei nu pi hon analam tinun analu sa at bovin a hi
Thado ni sim somni sangni la somni li ni khochun ko tu 10 team na ne to kilhonin Martyr Cemetery sem hoina dingin Sapormena or Area Auto Owners Association hon Pulamilun sing sit motpung phoipi secretary ko tu in muna zo kham khamin cement bag somni ga tha lut tawin hi tia gamle nam ngai lut na zala zo kham khama panlajing dingle lungna chima na ato zojing theina diwin mi pi te to sot na zong ahin ngai chawin ahi tin information secretary sasat Kipgen mina THUSOH chun asei na hi achi sa thado ni sim somni la khat sangni la somni li ni khochun ITLF Kotu Indigenous Tribes Advocacy Committee ITSC Kuki in P Chandel chule Kuki in P Tengno Palhon joint statement ana piwin a hi kum khat walzen state government panla na nam khat su mang na ding gal ki bol hin gamsunga cheng namlin mail heiten Lalneo zo kuki zo chate Manipur gam sunga kona su chimit ding to gon achepi ahi tinle ha tho a hitabang kinoi sen na hi kisat jing ding kido jing ding ahi hitabang ku kite su khen na ding to gon hi kido dal jing ding ahi to kelhona Indo Myanmar gam gi muna chamhlat ta a chele wale hi kido dal jing ding ahi ahin la gam gi thopal ki kaiding hi Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland in ado dal banga hi kukiten jong ki dal jing ding a hi tin thulut chun asein a hi koi tabang officer contractors chule adangdang hi cham thlat ta a chele wale kha ding gamgi thopal kaina dinga panla umlo dingin ate movin chuzong le Manipur government in autonomous district council election bolding atiu jong hi ithuzop lo divin mi pi tem na aneuwin a hi jirbam boina thudola chamna oma mi pi teven bit a hi theina dingin central government in buffer zone asim do dingin nge na nejun a hi chule achai na a Manipur sunga boina hi political solution umlova ki chailo ding a hi zein central government in ithumu union territory with legislature under article 239A hi ahin gyal kho thei na dingwin mi pi ki jot khomna aung lungding thado ni sim somni li sangni le somni li ni khole songpi pherzol kangui chule tengno palmuna nei dingin phatsa na nei win a hi kuki film to sim adia su mil thailo lajangweng cycle Sadar Hills kukilena cheng pu boylet sing son director producer kuki film lunglen na cholha in thado ni sim somla segi sangni le somni li ni chun BP stroke zain super care hospital Meghalaya Shillong muna aina molim santawin a hi amahin somko apat somko lekhat kumvel chun kuki film lunglen na cholha kiti hi kuki film hinan mipi mutheidin ama director producer hina noisa anaboldo in a hi kuki film to sim adia it umta kuki film maker lui khat in eida ha naw chunga kuki film industry kufida in ai now with saanan lunghempi na thuthot def mate secretary information and publicity minin ahin ne win a hi ache sa hado nisim somlagup sangni le somne li ne khochun KSO Guwahati in kum sangni le somni li apana sangni le somni nga sunga lamkai ding thlen na KWS auditorium muna anne win a hi hichilamkai kilhengdo ho chu a hi le Vice President Administration Golthang James T Haokip Vice President External Golthang Dr Khaiminlen Chongloi General Secretary Golthang Khaiminlen Kipgen Assistant General Secretary Golthang Gogo Khongsai Finance cum Treasurer Nunga Asa Tuthang Secretary Education and Statistics Dr Sego Sang Khongsai Secretary Social and Culture Nunga Sara Chongloi Assistant Secretary Social and Culture Nunga Linda Kilong Secretary Information and Publicity Golthang Alvin Haokip Secretary Games and Sports Golthang Robert Haokip Assistant Secretary Games and Sports Golthang Tonglin Chongloi chule area are representative anakilheng do lamkai chengho chu hi le Beltola Hati Gaon Munakona Golthang Ng.Lhainunnem Kipgen 6 Mile Jayanagar Munakona Golthang Paucha Tuthang Narangi Satgaon Munakona Golthang Chochon Singsit Milanpur Nunmati Akona Nunga Chongboi Lungdim Gandhi Basti Akona Nunga Phaldeinem Changsan Maligaon Akona Hoinu Chongloi Rani Gate and Mairapur Akona Gopu
Lengen Royal Global University Akona Golhang Sonmin Thang Haokip, Assam Downtown University Akona Levi Lengo Thang Haokip, Assam Don Bosco University Akona Golhang S.Angam Haokip, Chule Len Chonghoi Editorial Board Adinga Lamkai Nikheleng Do Hochu, Golhang Dominlal Haokip, Nunga Zo Kim Chongloi, Nunga Santi Lhouvum, Golhang Lulun Lun Kim, Golhang Tomi Haokip, Hocheng Anahivin Ahi. Damday Christian College Talolong Kangpopi District Akona Het Sachu, Ong Lungding Ladonisim Somnil Li Sangnil Somnil Li Nikho Akipanding, BA BSc first semester Thimbit Na Pangding Zilai Hozo Sein, Sumlepai Pedinga Ngaicheng, Apeuva, Ladonisim Somni Sangni Le Somnil Li Nikho Akona Admit Card Hi. College Office Akona Akila Thei Wahitai Tin Principal Akon Het Sa Na Thupon Auminahi. Doon again THUSOH. Mitsa Union Home Minister and Minister of Corporation, Ministry of Home Affairs chun Manipur ke boy na chungchanga meeting ana kovin thupi phabip nei ta nahi. Hill Tribal Council More Tengnopal District in BSF le Meitei Police Commando Guthima More Subdivision sunga diu deilo na ana phongwen nahi. Kuki in Pizirbom Tamenglong chule None District Manipurin su theng na annei. Kuki Student Organization Guwahati in kum sangni le somni li apna sangni le somni nga tam sunga lam kai ding. Tuni adinga THUSOH ingayo hichan hin ki chai tai.